Abateze amatwi Rugigana Kiyonga mukomeje kwigira impagarikiye n'ubugingo. Imana igikomeza kubarinda kandi ihe umugisha imirimo y'amaboko yanyu, kandi ihaze kwifuza kwacu twese. Hari inyandiko cyangwa se imigani igenerwa abana dukomeza kubasomera. Ngiye kubasomera umugani ugira uti, cyangwa se impanuro nziza ku mwana zigira ziti: voma vuba. Voma vuba uze tuzamuke, dore burije. Ejo iwacu batazabura amazi yo gukoresha imirimo inyuranye mu rugo, kuko bafite n'abakozi bazabubakira mu rugo. Gira vuba tuzamuke, iwacu batadutegereza igihe kirekire bakaza kuduhamagara. Ikorere dutahe, dore abana batiga bari haruguru yacu bataza kutugirira urugomo bakatumenera amazi. Ni neza gutebuka igihe iwacu baduhaye umurimo, kuko baba bawukeneye. Bana cyangwa se bavandimwe inshuti mukurikira Rugigana Kiyonga official, aha harimo ijambo ryitwa gutebuka. Gutebuka nk'umwana utaryumva vuba, hari n'abajenizi ariko batakimenya ikinyarwanda neza. Ijambo gutebuka rivugitse mu buryo burenga butatu cyangwa se bune. Ijambo gutebuka ushobora kuvuga kugira n'ingoga, ushobora kuvuga kubanguka, ushobora kuvuga kwihuta. Byose bikaba bivuze gukora ikintu vuba cyangwa se gukora ikintu wihuta. Abo bana bari bavuye kuvoma ni Yohani na Yozefu. Igihe bataragera imuhira, babona abana batazi bicaye haruguru yabo, barabasuhuza. Abo bana aho kubikiriza, bahagurukana udukoni bari bafite, bakanura amaso batuka Yohani na Yozefu. Yohani ati: Yozefu we, tura vuba wiruke, aba bana ni babi bagiye kudukubita. Babirukaho taritari. Bigeze aho Yohani aza gukebuka, abona abo bana bituye hasi. Nuko ati: yo bite? Yibaza, ariko bari basitaye ku muzi w'ibiti, bikubita ku mabuye bakomereka hose. Nuko Yohani na Yozefu bahita bakomeza barataha, bakira abo bana babi. Yohani na Yozefu twavuga ko bagize Imana. Bakunzi ba Rugigana Kiyonga, mukomeze mugire impagarikiye n'ubugingo. Murumva ko kutiga kw'abana bose muri rusange hashobora kuvamo abana bagira urugomo, ndetse bakarukorera abandi bana bagenzi babo. Muri uyu mwandiko kandi twabasomeraga, turakomeza ku wundi ugira uti: Sehene.
dore ihene ya sehene. Kariya kana mubona ni sehene uyiragiye. Ayiragira neza, yataha bakayimukamira. Amata yayo bayita amahenehene. Ayo mata afite akamaro. Bayaha abana bakiri bato kuko abamerera neza. Abamerewe nabi nabo arabavura, bagasubirana umubiri wabo. Amahenehene ararera koko. Reka rero umuhore wayo uwuriye bimumerera neza, akagira itoto, agakomera hose. Iyo batayiriye barayigura, nuko uwayoroye ayitayeho akabona ikimuzamura kikamukura mu bukene yararimo. Gerageza kuzazorora nawe uzifate neza, zifitiye igihugu akamaro. Uyu mwandiko rero bakunzi ba Rugiga na Kiyonga, urumva ko hari naho ugira inama abakuze, ariko ukagaragaza ko hari naho abana bashobora kugirirwa umumaro n'amahenehene azikamwamo. Mugire amahoro, impagarike n'ubugingo.